mar japuonjre Anthony Macharia mane obila onego gi lisasi e gweng' ma Isebania e kaunti ma Migori medo kwayo mondo mi okaw okang' mowinjore mar yudo duoko ewi nek mare. Ka giloso e sach iko mare, familia mare owacho ni gisetemo yore duto te mar manyo ratiro, kata kamano pok giyudo duoko moro amora. Apisa manotimo nonrono wachore ni pod ok omiyogi duoko moro amora. Gie sani gikwayo IPOA mondo donjie wachno mondo mi okony yudo ratiro ne wuodgi ma en jaklas 12 e skund sekondari ma Isebania. Na mpaka hapo mtoto wangu alipofariki, mpaka leo naenda kumzika, sijaona haki yoyote iliyotendeka. Inakaa kama mimi sio Mkenya. Inafaa mtoto wangu ichukuliwe hatua ili aweze kutendewa haki kama Mkenya. Na ninaona wengine waliofanyiwa kisa kama hicho, naona wanashughulikiwa. Hata viongozi wa serikali sijaona hata mmoja kufika hapa kwangu kuniuliza nini kinachoendelea ama kwa usaidizi wowote. Sisi ni wana Kenya na kura tunapiga na serikali ndio tunategemea. Je, kwa nini serikali tena inarudi kutuua? Imetuulia mtoto wa shule. Tunaomba serikali ya Kenya ichukue mkondo mkononi, mutendee huyu mama haki.